Ngikubingelela mbukeli ngiphinde ngamukele kwesimanzonzo sekwethezona indaba eyifika ngaso-ke isikhathi umlandeli kamculo kaMaskandi-ke uShiyangalazi kuyena laphana-ke umzimba uKhalimali-ke umfo kaDlamini-ke okuyena ngempela-ke okuthiwa-ke ufike naleli qhinga noma nenkulumo-ke ethi-ke umndeni wakaDlamini kubo kaSicebi-ke uyakhala ngemali yesoso eyathathwa yanikwa laphana-ke yena-ke ubaba-ke uNala wamathole funeral okuyiwona-ke athe afihla yena-ke laphana-ke inkosi yamagcokama lena-ke emsinga emavikini-ke edlule mbukelo lokhu-ke kususe-ke ukukhuluma-ke okukhulu laphana-ke ey'nkundleni-ke zokuxhumana-ke noThabani-ke ube-ke esefakaza noma-ke uyena-ke obeke eseyifaka laphana-ke kuyona-ke u-social media kwasuka ukukhuluma-ke okukhulu ngakho-ke laphana-ke wona-ke umnikelo okuthiwa-ke owesoso mbukelo-ke okuyisamba-ke ngempela-ke esikhulu-ke okuthiwa-ke umndeni-ke awuyitholanga yona-ke le mali-ke okusolakala-ke ukuthi ngempela-ke uyena laphana-ke umzimba uKhalimali-ke othe wahlebela yena laphana-ke uThabani-ke wabe-ke uThabani-ke esetshela-ke izwe lo-ke esekhuluma-ke kabi-ke ngamagama-ke abantu ukukhuluma laphana-ke yena-ke uKhuzani-ke umfo kaMpungose naye-ke laphana-ke ubaba-ke uNala wamathole funeral mbukule awuye laphana-ke comment section sizwe olwakho uvo ukuthi ngabe wena uthini. Nansi ivideo, siyabonga. Cha ngani zakwethu ngiyaphazamiseka la sizolo sikhulumile nje mzimba uKhalimali Dlamini uhloniphekile baba kwaNongoma musukuba yixoki mzimba uKhalimali musukungcolisa igama likaKhuzani ukhulile mzimba uKhalimali musukuyingcengela kuThabane ngoba ebhidliza igodlozene ethi zamaskema uwena othuma uThabani ukuthi akalwisa uKhuzani noNala ngemali akade bona bama artist bekhalela ngayo umndeni wakaDlamini nanokuthi mina Dlamini uyangixaka mina usukhulumela umndeni wakaDlamini kangaka ku social media yebo umndeni wakho but wena ubuzana noSicebi not ukuthi wena uyilunga lasemsinga mina ngwasemsinga mina but wena usibongo fanana but musukuzoxova umndeni wakaDlamini lapho ubudinga khona usizo Khuzani awenzele thina abalandeli bakho kuba awuphume entweni ethinta uSicebi manje siyakuthanda siyakusupporta but end of the day izinto ezenziwa abantu onabo endimeni bakubonga play lamasimba ezinye zezinto thina zasilimaza njengabalandeli bakho ungixolela ukuthi ngiyenze lento le yayivideo umzimba uKhalimali uyena othuma uThabani eback life manje ubafu uyayidlala inkulumo yakhe nomzimba uKhalimali mawuthi mzimba uKhalimali umndeni wakaDlamini yiwona othi ufuna imali enikelwe amaciko ubuwazi ngani ukuthi amaciko azohlangana azonikela malini mawukuthi uNala ebebasiza ethi yena uzofaka isandla mina nginesho uNala ungenelele through ukuthi wazana noKhuzani hayi ngokuthi wazana nawe but wena Dlamini usesizile uKhuzani usumbona ukuthi ke uzomngcolisa ku social media umthumele ngoThabani njoba uthi wena akubuyiswe imali eyakho le mali ngoba imali eyamaciko ungenaphi wena uzuthi kuThabani akubuyiswe imali leya ufuna ibuye uhlanganaphi nayo mawukuthi ama-artist axoxe yona wodwa ngomnikelo wawo noNala ukuthi cha Nala if uzosisiza usikhavela yonke lento le thina socela ukuthi wena ubambe la ngoba inhloso yethu vele kuukuthi uza kwethu angcwabeke ngesizotha mawuzosenzela lokho bamba la uNala okhozini uyichazile le nto leyana ukuthi umngcwabo nje kaGupta uyi1 awiworthy leya mali leya but uDlamini ukhulile uyabo ukuthi uThabane bekutalapha zolo lokhu
bekutela lapha benobhaka musukufuna ukuzoncenga ukwakha umbimbi wena ngokuthi uyisondeze kuThabani ngoba usaba ukuthi mhlambe unixoshela ama-customer before. Uyabona nje Dlamini ukhulile ngiyakuhlonipha. Ngeke lingcolisa igama likaKhuzani. Ungenza whatever sohlela isimeseka. Noma ungenza legcineni iman of the match kohleli kuKhuzani. UThabani unibhidlizelele zigodlo zeni namhlanje. Anina customer ni week. Usuzozama namhlanje wena Dlamini, hayi Dlamini hayi kahle Dlamini kahle. Angimsoli uMax wekuthuka kufanele ubuxoki lento le. Ukhuzani benihamba naye komzisho lapha. If kuukuthi abakwenzile njengama artist awuhambisani nakho, ubungamtsheli ngani? Uzomtshela njengobani uyini kaDlamini wena? Ngoba phela wena umndeni kaSicebi ukwaze ngoSicebi ukuthi uphila noSicebi. Nami nginabafowethu nje abaculayo bakithi ngokwesibongo, yabo? Kodwa ngeke basuke beyoxova le eMsingi. Kodwa wena usubulala yonke iprocess le enhle enziwa ama-artist ngokubumbana. Ngoba nethanda ukuba sematheni Dlamini, ukhulile Dlamini zihloniphe. Lokhu ukuthi uzotshela uThabani ukuthi makafuna imali urongo. Imali akuyona yakho, eyama-artist. If utshona decide ukwenza ngalendlela izokhe Dlamini imali yawo, wena uhlangana naphi? Hey bafowethu, ake nayo lezi godlo zeni Dlamini ewayo hayi.